米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。奈马巴特塞啊马法利斯马拉马勒门塞，从痛苦变蒙福。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉在kita啊米拉亚的苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Milungos ci yapis a mitulon to kawas no Israel suarsa kawasau nanay palamesan kako pafrian kako to kakahasay asra nanay kaputan isu kako hiputan kako a palias na ikapasasan han ningra saka tutlo hanto no kawas ko lungos ningra a pafri I jingraan saan sakat cai arai-rai saka sepat atsepang saka mutep atusir。亚比斯祈求以色列的上帝说：“上帝啊，求你赐福给我，给我许多土地，求你与我同在，保守我脱离一切灾害。”上帝就照他所求的赐给他。历代志上4章10节。Sarika kaau talajua o tatutong nongangan ni yapis I o mapasasay nika sa ay kapakay ni inikapasas no orib ci yapis a matulas ko falujua araw hani o tanatakay ko falujua ningra amirungos topi palamas no kawas ta soolin mafalis no kawas ko orib ningra。虽然亚比斯这名字的意思是痛苦，但亚比斯并不因为遭受苦难而沮丧，反而是有坚定的信心，祈求上帝的祝福，而上帝的确就改变了他的生命。Mitulon kita，我们同心祷告。Tabangao sa ay hakno kiso to pasas no urib ako。Dajua maritemoh ako ko karurayan at lemak nikaw rira di eren ako kiso to sa kaciicer no orib ako apakaluwi to pasles ato pakatalip to karurayan at lemak。上主啊，你从不忽视我生命的苦难，虽然我遭遇困境，但我要信靠你，使我有力量胜过患难，平安度过困境。Pakai ni italamaan na angangan nutapang ci Yesus Kristo amitolon. Amen。nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。